ingorita Ma TV amu enang ena. Osho na renijo California moniuni netum 1.2 million shillings natumito tele osho naaponu kila olapa pake yai ina faida including nkera embuyu naanyita ormushaara lele osho. Neeku ore tenakata nenyeita impisai tele osho naa keeta oleta ikuni enashei nashukokinye ntae enashei amu ngero nena kera. Ata laijo le Maya naa etii nena kera tenakata nele osho naa niking'idare. Nejia taaji apa paaji taata meusi atejo ore ofisi enye etii layiok lenakop oonyita ormushaara nemetii apa lena ikuni ake loing'oru enejing nerikino ele osho. Kayiolo ajo ore ina naa keisho Enkai nashei neepuoi metaa ore ina baye naa embaye etipat nayiolo ake ajo kelotu. Je niroroki Mheshimiwa Pareno tiake kinyorr iyie amu eking'ua iyie ebaiki naa iyie king'ua ntawala ena kiwanja amu ekipuo kake ntabaiki amu adolita Nankai Madan tinewueji tiake kinyorr iyie pii atooshokote esimu nejo etii US kake atiaka egira airriu tiake tonyua tilo kasi yiolo naa iyie ajo kaji ing'ua. Neeku ore tenkaraki ena retoto naetuo sininche aitabau ene tiake ekira tenebo ntae naa ore oltung'ani pookin oramat ele osho nikiramat. Ore oltung'ani pookin oyau matokeo ele osho meeta ai toki isho etaloni terikore. Ore entoki nataloni naa peeramati olosho nepuoi dukuya. Neeku Your Excellency ore maendeleo ore naaji piilepu tene ore ele baribara oile tene naa ole county government naa ena sirkali nataasa tenakata natii enewueji metaa ketii tayari ene. Ore piilo school natii ene naji Mboile etii ECD center naa nkolong'i naataana mikiponu abol naidip apa naa enkolong' ake etu eesi naponunui abol. Ore piilo orgos otii enewueji etii oltinka nikitipika equipment sapuk kitoi tenakata enkare. Naa ore nena baa pookin naa nena sirkali natii ole Naikoni netii ole Lenku naa ina paajito paang'ida. Ore nkera scholarship enotito 10 natii secondary netum 5 natii university. What else? Enyo tena saa apu nikintoki oshi atalunye erikore niking'oru. Ime iltung'anak peetum aatijing on pipeline. Neeku ore elotu siasa ajoki ake nanu ntae ele osho eng'ura ewueji nenyorr ele osho naa ine wueji neya yiok dukuya. Mee keeku ekipuotu ake ore ake peelotu enkiti kijape nedam iyiok ala aiminie. Meeta udo esiai naa kainchiu atejo nejia. Meeta esiai tele osho. Meeta faida nikindim aatodol. Ore faida nikigira aatalu tenewueji tele osho naa kai kingo pikintoki atum nkulie kera 80 taisere metabaiki okitoki enigil olaitoroni aisho yiok. Neeku kajo asha maitaarisha Enkai kintoomon His Excellency the Deputy Governor emaatooshoki Deputy Governor Enkai elotu airorie yiok. Karibu Your Excellency ongea na watu wako ashe oleng. Ashe taa basi airoroki erikore pookin natii enewueji nairoroki Silantoi taata natayiolo ina arna naji Silantoi ore oshi enkarna nayiolo naa DJ Queen tenebo ntoiwuo enyenak ormarei pookin telulung'ata. Irmaasai pookin airoroki ntae tenkarna olaitoriani meisisi Yeso. Lomaasai lang matishipata duo amu orkekun lenchipai maigila taa airorokino meisisi olaitoriani emailepunye Enkai meisisi olaitoriani. Bas ore taa ena naa enkolong' sidai emayianata ni siku ambayo Mungu ameifanya hata makira kulala arretena peyie ashukokino kietuo enang' tenchipai nikietuo tenkaraki emirishoi olaitoriani nikietuo peekiponu olaitoriani naa kijoki DJ Queen ashe tenkaraki empijan ino, ashe tenkaraki enkirukoto ino, ashe tenkaraki enyuata ino. Ore hoo neeta oleng ntoiwuo inonok enyuata peyie kirrumo pias esiai enkisuma naasita pooki ng'ae amu kumok naasita IT eesita layiok neesita ntoyie kake ore kando ina nitejo kanyok aas enyuata wenkarriyiano ai naisho Enkai. Ashe amu inchoo ntomonok enkarna ninchoo irmaasai enkarna ai najoki king'idare iyie nikinyorr iyie nikianyit iyie. Naa ikijoki iyie mikitamayiana olaitoriani
na mikinchuri Enkai na mikitaboloki nkoitoi zaidi. Ejoro ila Enkai tondunge darashe tikitamare tikitamoudo. Nejo ore enkarriano oltung'ani ashu ore enkarriano nikintoton temisa orkinkii. Ore taa enkarriano naa creativity. Ore ilo onyok toonkaik enyenak neitumia akili. Ore kulo looliara makao ejo orpapit kibulu egira aifikiria ajo kai iko piitutum irorei metaa duo sinkolio. No yeyoi siya tanakata ishori ntae enkiti rishata neji kila mtu nelo aton tentana olchani aipiru orkiti sinkolio ake ninye olotu ayaki iyiok arany tenewuei. Aijo adamu rrepet are nebau enewuei etaa nabo ake idamu. Ning'asieyie kulo tung'anak oota creativity enkarriano amu idim nitunga osinkolio tenusu esaa nelotu aranyaki iyiok tenewuei. Nejo ororei lenkai ore iloota enkarriano neton temisa orkinkii. Naa kayieu najoki ntae kesipa ena. Ore enkarriano oltung'ani nikintasioyo aitabaiki ine niyieu nilo tenkata dorrop alang ele baribara oshiake lisujita. Ejo abaiki nai nejo irkulikae enkiusho etii ena kerai najo Silandoi eshomo aar kuna saanini. Nejo alotu taake duo ayiang'iyang' awosh ororei aipurd imashinini ning'ua esiai e computer peelotu aret ele osho kake ntoo maatii ake. Ore amu kelotu Diji Queen ailepu nebaiki naa ore taata tenintoomonono toonkarusini toosupukuuni naa nkeemaa 10 ilakilaka, nkeemaa 20, 30 teneshomo oleng'. Kake ore amu kelo ailepu ebau erishata nimintoki aidimu atalak Diji Queen. Netii il-DJni laa ore oltung'ani karsis tekulo purko nemeidim ayau atalaa. Nye tesaa nabo eetai. No iyiok ake nining'itoto. Eetai tenakata te Kenya oltung'ani laa DJ laa ore piiyau tesaa nabo nilak Laki 4. Laki 4 tesaa nabo. Ayieu najoki ntae olosho lai mee enkiminata ena naa kiasita esiai nairoshi. Na ina peekiomonito olosho lai ejo enyito ematonyok toonkulie weitin eesata oosiaitin onkaik. Ore apa peekiponu erikore nikijo kipuo ailepunye esiai orbarnot lang' minyito aas isiaitin enkarriano, esiaitin onkaik. Ore mpaka enewuei nikitii nikiteng'ena tenakata irbarnot 200,000 tena kaunti naa kaunti natalaa pesho alaaki omidipa enkisuma. Kiata tenakata fundii loonkajijik, larriyiak toosiaitin ositimani, larriyiak tosiaitin orpaipi, larriyiak tesiai enkishorare, larriyiak tesiai ajo naa sinanu ositima. Peekinyototo siyiok aajing' enkirkiny emaisha natii irkulikae. Ore ena naitodua iyiok Diji Queen naa entoki etipat oleng'. Ore toi tenakata te Kenya neton taake itu ninye emokuni esiai e DJing toontomonok. Eton itu emokuni. Tapala naa iyie toormaasai amu toning'o naa ajo emaasani edukuya. Ebaiki taa Narok, ebaiki Sambur, ebaiki ajo naa sinanu Kajiado,
ajo nanu shomo irmaasai lembaringo enene dukuya paa kanyoo pee mikijoki ninye Enkai ashe nikiwoshoki ena kerai Enkai noyia mating'idaraki ena tito amu etuutaka iyiok orkuak sidai nitu elo apal enkisuma narewa ntoiwuo enyenak eesita pookin itushul kake egira aitumia elukunya enye tentoki nalotu aaku ene maana. Naa ikiata taata inkera nikiwaita sukuuluni te Nairobi nepuo ajing' irkulie rekei oopaashari enaa metii. Eetai inkera netaa pemut inkishu toonkang'itie kumbe nemegira aisuma ejokito ake menye eyieuni taata entoki naje epoitoi trip ewuei neje yau mpisai etejoki etoponaki fees nyiaki topona eyieuni inkilani naaje negiroo ilarin 4 itu apa kiidip enkiyio sukuul neeku ile ero kanyoo apa ketoni easita te Nairobi nidipaki apa enaa eton dii itu idipa eton taake mpapa eng'or netaaki yopa keming'ano wemodoo ntoiwuo ang' tenkaraki nemeyiolo enkisuma nikimut inkishu oonkera dorropu toonkang'itie kijito ake eton eng'or nikijing' irkulie kuaki kake itodua yiok DJ Queen enkoitoi sidai nitodolua enkoitoi enkanyit ijo mikitamayiana ilairoriani bas lomurra lang ontoyie ang' ejo naa irmaasai itoduakino lashonda kanyoo naa pee mikisuj ena kitanyanyukoto sidai ematusuj amu sidai naa ikipuo aisupport ntae naashe brother Maya tenkaraki nipunyakita irbarnot pookin naa kapunyakita sinanu ntae naashe amu mbali ina naa keton kipuo dukuya kipunyakino ore enaomonu mpanga ata kulo sinche otii the creativity industry mpanga naa tipikata metijing'a ngrupi nairegister ate amu nakata idim anoto mpisai esirkali. DJ Queen ore enkine sinanu nayawua duo taata naa nembeni ai kake ore taisere mukijipanga nikiyaki ntae ine sirkali neeku mpanga tipika taratibu tipika enkoitoi naidimi anotie eretoto esirkali pee kiretu ntae amu kiata ina yieuna brother Makau kiata yieuna pee kiret ntae naa kelo Enkai adumu creativity industry tiatua irmaasai tiatua ena kaunti ya Kajiado amu iatata iltung'anak oibung'aki ntae. Niseme ni siku njema ambayo tumekuja kuwa mashahidi ya kazi njema ambayo kazi ambayo imefanywa na dada yetu Silantoi anayejulikana kama DJ Queen, na ni jambo ambalo lina sifa nzuri, ni jambo ambalo limetutia changamoto kama kina mama, kwa sababu yeye ni msichana, ni binti, na ameonyesha ukakamavu na ameonyesha juhudi. Pia ametupa jina kama jamii ya Kimasai. Katika industry ya DJing, bado tu katika nchi yetu ya Kenya, kuonekana kwa mwanamke akiwa kwenye hivyo vifaa kuchanganya muziki na kucheza, bado tu inaonekana kama jambo geni. Na ikiwa jambo geni katika nchi yote, na je katika jamii ya Kimasai, ni geni kabisa. Na siku ya leo tukiona Silantoi ameweza kuhitimu na akaimanika na ndio akaweza kupewa tuzo hiyo, tunaona kama ametupa jina na ametuonyesha njia kwamba tunahitaji utaalamu na kuweza pia kwenda barabara hii ya kazi ya kitaalamu. Vijana wote na wengine ambao wako na moyo
waweze kujiunga, wafanye juhudi na pia watapata kufanikiwa kama vile DJ Queen amefanikiwa. Tutawasapoti wajipange kusaidiwa na idara yetu ya vijana kuweka kwenye mpango ambaye kama serikali pia tunaweza wasaidia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kama asela ngore taro ya mwemuto bekureke image ne siasa ni nyana ja shera nkaraki elosholo lorbuko amatangoro ngoleyo isolaki ultim emushima mbuyu ore tata abage bekimo nyoroto la shalang alana ikuni bongareyo na kibongayo enkai nemete ntoki naturuayo te bunke ya assembly ibonga hayo alana ikuni ibonga hadi atu assembly ndibonga hayo te newe ta ground o kenni kijo kiye mheshimiwa she ankara kena na ikibodo kwa niki yola jeti kumoko gra ngoro lorikan engoro ne mengoro ti apele timlo le lenkuto sotwa amu ebodakino yargabanai nimeki so barbari barali mbuyu meke so jamu tada na jana edalana baba yetu mbuyu mheshimiwa mbuyu tonywa ngaleyo nitonywa nikiria mari eto tage alana vinita ejekeye yogi yeki jitake ele mbuyu aga gai ore na bilo twalau nikinyororo siyo gai bungiye na ikinjol timli nongishu nikinjo yeki binafsi na ore tata amore na engkang nitipe kangishu ora bare barali na igra nyalari amu idejo abolo kunoi menna salo guarak pala idirwangai kama sai kada magno irangishu ninga sabolo ibilai girigiru embo ngishu ninga sada magnen jolbe ibilai ngorwe ngai shule ngorwe lemara anga ni gidia kai lasib Olamu ore ngerai na ne rongoruta ore ngishu na asba na kuna na adibo ore na asba na adibo minga sala bologi jirungo jinya bijo ore na yabaga na iho ai roja ai jala na iho na so ongata ye kage enito ningana ushauri ai na agwa haleluya enito ajoki ore na ngoleki shwini kitibe ka bogbuita miginjo yo migibologi yo rumojini irip na igi golie amu migiyola arabologi ngisho ngara begi ndogi asotwanu o monoye o monoye kage sho mopen mindo sholosho ndo sholosha mu kumongole ngero buruko na noto enkirogan ngara ke ngoroto ngole nikita ngurudwa na serikali boke asa da ro yelo twala na ko ngole limiti na kirkinya jo lasima be goliamu olosho ngola ko noto ona yoyole ni mwa yuton ngona nimiki ndo shamo melelege ning enimwangisho ajo rolo sholai ora mo elotunye siasa na ke lotu do mwen kumok kage menja manyaye na jigiti endoki na jiuda kiti partia ore nyaye ne nikipike tulosho nan duar nikiboni das kulonga ya na mai niki asia sosotwa na mayeni yoga kaite nebo
aomon ajo kipuo ayiolo ajito laiguanak lang kayieu nishori ntae nafasi peendelea ena program aitobiraki nitumutumu nafasi nirorie kulo tung'anak nelotu mheshimiwa amu kiata representative le mheshimiwa Parene enewuei nelotu arikoo esotore naa kayiolo DJ Queen ajo elotu sinye mheshimiwa senator Olembayei nelotu ake sininye niponu aaku tenebo kake erikoo mheshimiwa Parene amu kiata representative tenye enewuei nee entomononi enkanyit ina najo Pareno emaing'ura larikok lang peekitum aibung'aki larikok likidolta ajo eteduaa tolosho neeku ajo metamayiana ntae Enkai keng'uei kimaya irbenia lang tenitauni ade DJ Queen nitauni irbenia lang naa ikipuo ake aendelea ilo ake ai-update yiok ajo kai itabaikia tena siai amu atiaka naai king'oru ake enkoitoi tenkoitoi esirkali peemelo ena duata ino naabaiki musho kake peelo abaya peeku enkitaduarata sidai tiatua olosho pookin. Ajo taa metamayiana ntae Enkai nitaas ntae imbaa supati. Asanteni sana. Ashe oleng. Basi eroroki taa laining'ok lenkutuk ang' emaa eimu naa enkitesheni e Masai TV tewuei nitii kitii taata enewuei orpuruko kiata osirua sapuk lemirishoi kishipakino emirishoi nanoto eselenkei DJ Queen naa tenkoitoi enkarriyiano onkaik eimu DJing nikitishipate kira irmaasai le Kajiado kitishipate kira irmaasai telulung'ata amu enenkerai edukuya ashu entomononi ormaasai natijing'a esiai nijo ena naa eyawua enkitukujata sapuk naa ina peetang'amutua irmaasai tenchipai sapuk oleng nikijoki irbarnot lang pookin enkoitoi ena nasujayu kumok irkulikae oosujita white collar jobs ashu isiaitin ake naatoni toonkopisini neeji peyie ibung'ie nkang'itie kake etii enkoitoi nikiindim aibung'ie eimu enyuata enkarriyiano oolukuny ang' onkaik ang' anaa enataasa DJ Queen nikietuo peekishipakino nikietuo peekintodol ajo ore enaa sirkali nikimbung' ena naa enkitaduaroto ena sidai neeku kijoki DJ Queen pongezi nikijoki iltung'anak apa oyautua ena duata pongezi nikijoki naa irmaasai toowueitin pookin netii ajo ematijing' enkirkiny emaisha enaa irkulikae Kenya. Ore tenakata kijito enaa Kajiado County nikijito kiyieu irmaasai oinyototo aaku iltung'anak le Kenya. Ore iltung'anak le Kenya naa fundii, ore iltung'anak le Kenya naa iltung'anak oota enkarriyiano ositima, ore iltung'anak le Kenya naa iltung'anak ooshetishore nkajijik oosoito kake kishomoita yiok irmaasai aishooyo nena siaitin metaa nooloreren nikiponu yiok aaku loitau ake mpisai meekure kiyieu nikiaku loitau ake mpisai metaasakini yiok kiyieu siyiok nikinyototo aas nena siaitin naasita irkulikae neeku enkoitoi ena naitodua yiok DJ Queen naa kiyieu nikijoki selenken ang' ormaasai kiyieu nikidol taisere nkulie naaponu aayiaya DJ Queen ajo kai ikoni peebaya inewuei nitabayie ninyototo sininche aas naa ikitii enaa sirkali peekimbung'ake neeku nena ajo toonaipirta nena olong' ore esiai esiasa kijokito irmaasai emaapitii akiti king'oru aajo kai kipik enaaji mee enchem enyayie naponunui aajo kitejo UDA kitejo ODM kitejo Jubilee kiyieu nikijo kainyoo egira nena shamai aaponu aasaki enkaji ormaasinda kiyieu nikinining' induat oolarikok oogira aaponu aayiaya yiok ing'ua nena shamai kainyoo ina agenda niata tenkaraki kulo tung'anak aning'ito irkulikae ooponu nejo malimu oshi nanu ajo kainyoo easaki iltung'anak amu etii irkulie oitodua yiok ejito irmaasai nejo apake etolikitio yiok irkulikae kake nanu najo induat elimuni peekinchori kura milotu ake duo ajo ayieu olorika paitaas ntae entoki nayieu meetai entoki naitaasi iltung'anak niyieu olarikoni ina agenda niliki iltung'anak nikigelunyeki ina agenda nilotu aitabaiki iltung'anak ina agenda apa nitolimu amu inakata kiindim aipimayie enaa ira oltung'ani oosisho enaa ira oltung'ani lenkutuk neeku ilo baribara kijing' ashe oleng'.
Yes. Kumok loipang'utua ate airegistare tenkoitoi ombiasharani kake eton itu kidol loiregistare tenkoitoi naajo kira yiok laranyak ashu artist kulo arriyak toosiaitin oonkaik kiyieu niteru sininche aibung' niregista ate netum sininche enkoitoi oltonei oje oidim imali esirkali atabaiki neeku ina atiaka peyie aitukuja peepuo aatoni nepik ate oltonei oidim impisai esirkali atabaikinye sininche. Ashe oleng David Gavana naing'oru enkolong nilotu maa TV peekitoni nekirori irmaasai. Ashe oleng. Ashe oleng. Ashe oleng. Kayieu najo ashe oleng te county government naetuo represent ate tena event. Kayieu najo ashe tenkaraki neewuo naa Mheshimiwa DG ajo ashe tenkaraki support enye cause atareta right from day one mpaka tenakata neton kigira aapuo dukuya. So kayieu ake najo ashe. Ashe tumua Daniel naikoni ashe kitiduarare ne tenkaraki ena tito najo DJ Queen eesita esiai etipat nataa DJ naa ina piidol kitii enewueji naa kaomonu ake ajo ore nkera ang' etaa erishata ena nanare peeponu nkera aapuo aasaki ate orkasi negira ena aasaki keon nekimbung' enkaina mpaka ewueji nelo tedukuya naa kimbung' ilaranyak pookin nikimbung' lelo naa kajo nkera ormaasai ntung'uraki dii keon orkasi aidim aitayu mfano ore apa aikata atii Curio neponu lashumba ore peeponu lelo ashumba najo kai eko paa amiraki kulo ashumba kuna tokitin naitau entoki naji mask natii irmaasai iltung'anak naichora irmaasai najoki ormarei ele neishari mask pookin tolduka neya lukunya kintadamu nitum entoki nayai ore sinye ena tito tenelo adamisho nees esiai naa entoki etipat ore nkera pookin ormaasai naa naboisho ore tenkaraki naboisho olosho kitii tenkaraki maa naa kajoki maa piibung'a niking'oru enikipuo amu ore tenimikimbung'a kira kuti naa kaomonu ake ajo amatonyok doi yiok enaa maa nation aaku esiai enoshi ake najito lelenku maitau maa nation nikintau tenebo ore elotu siasa matarara dii kiboita nimikintoki aipang' tiatua ewueji nebo amu ore loreren keeta oshiake neboita tiatua ewueji nebo peeking'uraa nekitum peemelo olorika lorgavanai nemelo doi kulikae orikan ake sapukin najo ashe oleng nemayian taa laitoria. Yesu baba oh Yesu Yesu baba oh Yesu Mirishayu marasha yangai Mako Rishayu Wallah venyo la rabal Mirishayu yangai Lanya mirishayu yangai Mirishayu yangai Lanya Wajabu Bwana, Jabu Bwana, Wajabu Bwana, Ajabu Bwana. Amenitendea cheki vile Yesu. Amenitendea cheki vile Yesu. Amenitendea cheki vile Yesu. Amenitendea anatengeneza njia basi
anatengeneza njia pasipo na njia. Waajabu Bwana, waajabu Bwana, waajabu Bwana, waajabu Bwana. Mangori gina nurogi gaira gina nurogi. Hey, narigo niña nongi abarongaria. Oh nari ringa, olairoria ni niñol chagulai. Mangori gina nurogi, anatengeneza njia pasipo na njia, anatengeneza njia pasipo na njia. Waajabu Bwana, waajabu Bwana, waajabu Bwana, waajabu Bwana. Narigoni nyana rongi abe, tengara yanga nenye. Narigoni nyana rongi royosibat, tengara yanga nenye. Maure maure mangari, ari biranga yai kaure maure mangari. Ari biranga yai maure maure mangari. Abiranga yai maure maure mangari. Abalaira kembiris, radungela burgelakal, orayala merdingariak, begi ayangaro ruara. Abalaira kembiris, radungela burgelakal, orayala merdingariak, begi ayangaro ruara. Ore ena dukuya naa kang'as airoroki ntae pookin tenkarna olairoriani Yesu entasupa pookin. Ore taa amu ehomo enkolong ilo dakilani amu nejia naa oshi yiok kijo, amu ore naa oshi ninche yiok naa idorropu taa ninche yiok ilomon anaa enatejo ele Makau amu ilomon aare oshi ake ninche irkulalang, elake enairukoki wenatanyaki wenitoning'okinote naa. Mikiata sii yiok ilomon kumok. Kang'as ashuku enashe tooltung'anak pookin otabautua enaang' ipote entito ai amu ore naa ele sirua naa olentito. Amu ore ena toki naji DJ naa ore ninche yiok eton taa daa kitamoki ninche yiok oleng. Kinchiliwari dii ninche yiok itu ibung yiok ilukuny amu mikielewa naa. Kake eewuo naa alikiliki yiok nitamokimok omatayiolo naa ajo kanyoo ina. Nikimbung taa sii yiok enkaina kulingana naa wenduata enye ashu o talent enye sinye apa naishoo Enkai. Nikijo pee mikisukeny amu kelo doi oshiake nijo aaraki enkerai entoki nipong'ong'o naa nebatata. Nikijo ore ena nategelua ekimbung'aki. Nang'as ashuku enashe sapuk oleng tooltung'anak otabautua. Hoo naa duo ena nai ilarikok eetuo netasuaitie taadoi. Kake ngolati amu meyieu doi oshi neng'as ilarikok aapuo paa kitokini aitashomoki amu ang'ae naa dii eirorieki. Amaa ninche yiok kulo kulikae payiani laa keboitae 24/7. Tenimin orkuo naa enaang' ikwatu. Naa teneyieng ninye orpayian orkitikine loomotorik naa iyie otaaniki. Neeku keyieu oshi naa ore teneetae ilomon okuni nirori etii ilarikok peening amu eme ninche naadii etanapi. Neeku agira naaji aomonu pee ore ake piitoki olarikoni alotu peeta haraka nishori iltung'anak okuni ashu aare oirorie nidipayu osirua amu ninche dii etanapi. Amu iroro naaji ninche nepuo. Ang'ae yiok kirorie. Naa ore kulo payiani peno neeta lemikiboita oshiake yiok tele sokoni nikitumo tenang'amata. Nikitumo torkeju oodo. Amu orpayian liyieu emiitum naake. Neeku kisidai ake naa keeku ore peeponu ilarikok netumi nafasi nairorieki. Amu ninche doi naa mikimin iyiok. Neeku ore ina nang'as naa agiroo ina. Nang'as ashuku enashe tooltung'anak oibung'a ena tito ai enkaina laijo kulo le Coca-Cola. Ore apa aelong enda wiki pookin neim ele baribara egira aitangasa omeshomo Manga nepuo Nairobi. Nitu yiok kintai enchilingi ekining'aa ake. Najo ajoki kanyoo italaa nejo kaaretitoi. Nikintoki aning teredio ele apa pookin nitu kintai 10. Paama ina ememayianata. Nang'as ashuku enashe tina pii peening iltung'anak ootarita ajo ketii enashei oonkai pokira are ake ninche te yiok tormarei.
amu tenemut apa yiok ing'orita ena siai kajo nanu enaata kirereba daa apa ashu elde ari kake enoto ilchoreta netum encholiek sidai naibung'a enkaina taadii peetabayie amu ore ninche yiok atolikio ntae ajo ore ena wiki pookin ake ninye oltung'ani oota redio kinining'ito yiok netu ninye itayu enchilingi enaa naaji ake enatolimuo nikimayian naa Enkai te pookin amu omom enye sininye ina ikumok dii iltung'anak olaa teneji ninye nitangasa enkinyi toki naa mpaka ning'as aing'oru coins netu naa ninye ing'oru najo ashe tine ore taa peeku nena olong mikiata yiok ilomon kumok etolimu apa ena tito ajo eshomo aishinda enda kikombe nejo ore oshi emashini nagira aitumia naa kagira aihaya yani kagira aikomboa neeku naa amu ijo ikomikoma kuna tokiting paa kejia mayiolo naa ina kutuk olonyor Enkai neeku naa amu kajo taadii ketanaurate sinche kuna mashinini amu kanu duo eng'uyana neliki apa yiok ajoki naa keyieu emashini enye namoki asishore nejo apa kegira oshi aikondesha nikimbung'aki sii yiok ormarei amu apa elong ake toonkolong'i dorropu etudung'o nikijo ore taa peemeponu naa sininche irmaasai nejo ore iloopeny enkang matang'asa aiturrur sii yiok enkiti toki nikiata nikinturrur apa elong yiok intare 14 nitoki dii menye aisindikisha toonkiek 10 neeku kajo nanu ijing'ijing'i ake ina barabara amu ene gafula amu yiolo naa ninche irmaasai ajo nkishu eeta mikiata naa yiok oltung'ani oonyu entoki temusho olapa entarei ake enkiteng neeku kajito kitulusoitie apa yiok tine kiti wueji amu etejo naa nayi ole makao ore piinyototo aitashe nilimu ene kiti wueji nikimbirare neeku kajo sinanu kira ormarei lolong'ida nena tokiting yiok kiata nikindipa naa aitai neeku embung ake naa yiok peeking'uraa tenaa emikiingil ele omoni napalie taa dii ina peemijojo nanu iboo ntae. Ashe oleng baba, ashe oleng. Ore ene dukuya naa kang'as nanu ashukoki Enkai enashe tenkaraki enaitutumo yiok pookin tene. Ore eniare naa kairoroki iltung'anak pookin ootabautua ene pookin entasipa pookin entasipa ene Enkaigil. Ore taa tenakata naa kairo sinanu imbaa naara uni naa kang'as ninye ekara ninye olchore lele tung'ani ojo ololong'ida kira ilchoreta oleng. Kang'as ninye ajoki ina kiti tito najo naai tito natonita tene naisilandoi entito ai pongezi oleng amu intodua nkulie pookin itipika olaini sidai itipika amu etaa naaduo ore piidip enkerai sukuul piidip amu mee lasima ore piidip secondary kelo ninye nidip enkerai secondary nebatata naa tenebata ning'oru enkiti course naitoki alo naisaidia neeku kajoki ninye nanu ina tito pongezi ekimayian Enkai ina tito najo silandoi pongezi enkoshoke ai oleng neeku kimayian Enkai kajoki sininye orpayian pakitem pongezi oleng entomononi kajoki sinye ina tomononi ai pongezi kajoki ninye pokirare amu ntomonok are eeta ilo payian nemagel naa nanu ntomonok enairoroki amu are sinanu aata neeku malo agelu nabo enoloshi sirkeli agelu ajoki nabo pongezi napal Enkai kajoki sinye ina Enkai natii ende pongezi amu nabo naa pokirare ore taa pilotu agel nemetorrono naitorrono naa kajoki ntomonok emintoki daa agela ore ntomonok naa ina nkainito embung'are toonkai pokirare mintoki agela ajo kaiboki nanu orpayian kaanyor nanu meetai enaibae iyie ake nemeyiolo atata natonita toltuluyie obo amu meeta oltung'ani baa orpayian pailo aning enkitok esesari dii mikitejo ekimba pailo yie alamari alo enaa ildodoinyo peekimutiki enaa entariki neeku embung'ata iltung'anak laa nabo ore nena tomonok kajoki ntae pokirare pongezi nena tomonok apakitelai opakitelai kajoki ntae pongezi pokira uni amu tenemenai ntae kuna kera enara sinche itu eponu nena kera ine teneme ntae pokira uni naatotoniekito pokira uni aipongeza ina tito oleng ajoki pongezi enkerai kajoki sininche irbarnot entodol taada enaasitae entodol inkera ine najoki ntoyie entodol taada enataasitae ilo najo silandoi kining'ito oshiake nkoshoke ai lelo omon neeku kimayian Enkai wakira enkamayian Enkai ontomonok inonok amu rara sidan amu rara taata ntae talaari naamayianat irara ekitoki naadii Enkai amayian ntae amu ore Enkai neme oltung'ani amu ore naadii oltung'ani naa kibanya oltung'ani olikae tenegolu oltung'ani naa kiba oltung'ani olikae matoliki ntae naa kaliki sininche taata amu aisidai ole omonokito yiok naa kajoki irpastorani entoomonoki yiok oleng toonkanisani amu ijo dii ake mepia enkop atiaki ntae kiba
kibalo yake na emrodo shabonu itamu ngode kunen me piango pi kaka jag na roba stani ento monogi yo amuke ninga kai na ento monogi oleng eno shage kibaro yana dola na rosi wala ijele na dola nyala ronga lendo wini nyankai tosha mu kelo sinye nino raisere ne ashwe giro silandui tosho ando idenkai amore sinye nino na kelo raisere ne na hemo silandui ashwe giro na kunjori bidole ngera yoro ngani na nore ngiro na nolo amare jongo metoro ko bana wara na ngolo ngara na yak bay kalam ne go bay gidde amore sinye nino na kisho dankai esiai kisho bo giro gisidai amanga na ko yo mo to ngani amene muru ayo ko ishoyo enara na igel na sikira ago min telle ni jade ko nari nago ajo gisinje ay sigo gisindala gwana langa na she amweti ene weyi ti wele kiburi eti ala gwana ni wele nke ya sabula na murwa ne ti we wala seret ka de nda she bokin nago amasa na yana da bay ginde ana ma yanda ngai ade nda sholing ana yanyi tena long nganashe DJ Queen lomba boti ana no mama orkijana ni boke nenda suba Mrs. Yesu kaja sholeng ninye tankai enya kaitutumi yoke enolong amu elakwe niking'ua tenkaraki esiai ena kerai ele netareto yiok Enkai mpaka nikitabautua ore tonduala ajo nabo ashwari kaata sinanu youth leaders oshi lonkwapi napaasha oetuo enewueji nekaomonu tiatua ildaikani are meetu ene matolikioi ake peepuo atoni nekaomon olalashe Polonet CPT o Salim entaseu loma senda supa pookin no yenda kwenya kajira na rongarna Salim arole Saitobik aing'uar Kisongo aing'ua ewueji neji Loitoktok entonet lenkisimoad airoki ntai pookin kitayiolo DJ Queen te Nairobi amu yiolo ajo etii sukul apa naji ICS is my best friend we have been with them kekiyioloro oleng yiolo duari Nairobi apa payiolou ajo keeta osirua najo lasima paabaya amu kuna tokitin enyor Enkai na ninye faa pekimbung'aki irkijanani lang pookin yiolo ele naa kegira aing'oru chama le Kasia kake keeta enyamali ara taatoi ekwetita tenkata kake nche ake kiyie ildaikani are loopapu nooyeyio mintoki agelaki yiok ilarikok oor enduata orkijanani ajo taa pekining'uno etii ilarikok lingira agelaki yiok naa loopapa kake egira aar enduata orkijanani nikijo oshi yiok yiolo enduata ng'ejuk nifaa paa keng'amuni aitubulu enaa vile peeng'amuni DJ Queen tenakata omeshomo nitendelea alo safarini enye aas intokitin naata maana egirai ainyal yiok kira irkijanani pookin ing'ua Loitoktok omidipaki tenakop pookin irpuruko Central kake enkalano oltung'anak amu etomitioki yiok engelare kake kingira ake aing'oru tiaki ake yiolo larikok epuito tene amu keponu alej ntae inkishu nikitooshokitia boo kiidip tene ormoruo obo olosho metii natumo we are coming tiaki kingira aponu yiolo kingira aponu entaanyu yiok amu kekibau nekireu ntae nkang'itie ololo kuti lalajila lingira aibook nena ofisini mitau nkitambini kake megira nkera ormaasai aisoma tell them we are on our way we are coming for them ang'as sasa nanu airoroki ntae pookin irmaasai otii enewueji lompapa larikok otii ene enaanyiti enoolong DJ Queen atejo entasupa oleng Mrs. Yesu kashipa oleng taa sinanu atii enewueji naa nanu taa nai loloji toonkarn Polonet arashu Melvin naing'ua nanu ele osho lorkangere natejo ashe oleng tenkaraki enkitoomono inyi ele osho lorpurko yiolo taa DJ Queen naa ikijo oshi yiok enaang kake isidai naa amu kajo olashe ake ong'ar kishu elelek aa yiolo ormarei netii irkangere nemanya ninche enewueji neeku kimpongeza oleng ikira proud eninye oleng tenkaraki esiai nataasa nikigero oshi ake aipongeza toonkatitin pookin kiboita anaa apa pekinterua ayiolouno kitii sukuuluni naa etaa oltung'ani sidai ashu etaa enkerai sidai nai naidim inkulie atodol ajo role model neeku matang'as ninye aoshoki ena kerai inkaik ashe oleng etejoki taa naaji yiok lelo murran oshi ing'oru naa kulo orikan lorkijanani nesipa kitii
neton ake kigira aing'oru niking'oru temborron niking'oru sii tenkanyit. Nikiomon ake siyiok serkali arashu iltung'anak naake pookin piishori siinche irkijanani erishata enye. Amu yiolo enkata orkijanani naa lazima ake siinye peetai entoki naji democracy. Yiolo democracy naa lazima peeku piishori oltung'ani pookin erishata enye na exercise ina naji democratic right. Neeku ajo iroro naaji oladi payian nemaitoki nanu airo mambo orkijanani. Kaata naaji orkilikwai obo ake. Aata naaji orpayian arashu mpapa lairriwua naa atolikio naaji ajo kagira alotu enaang' naoshoki ake esimu naajoki ntabai enkirorokino ai naa niliki naa siinye irmaasai pookin le Kajiado County ajoki kagira alotu arashu katii sinanu enkesha. Ketii ilo tasat olorika ketii siinye res egira aing'oru olorika le Senate. Naa ele tasat loji Johnson Osoi ninye speaker le county neeku entang'amu enkirorokino enye sapuk oleng. Etii sii naa oltim lolelenku neeku kajo entodol naake siinye ninchosho ningilie ele tasat serkali amu itu inyalaa. Aitabaki inewueji. Ashe taa. Sinanu ena rishata enkanyit oleng airoroki ntae pookin nooyieyio natii enewueji oloopapa. Entasupa pookin? Entasupa? Ore taa eton itu aarikino matusujai ena toi natejo Polonet kira taa loltim lolelenku nikijito entang'oro iyiok mpaka 2027 amu ketii osiligi ilo tim. Ore eniare naigil ake aomonoki pareno kura ata metii enewueji. Iyiok taatoi lelo larkaputei nikijito enchoo ina mama kura naa ore enkae nalotu aing'oru gavana elentosho amu itu kincho orusa. Ore paalotu enaitutumo duo taata iyiok najoki DJ Queen congratulations oleng. Amu ebaiki taatoi niyiololo ake ntae DJ Queen tenaalo nikiataki siyiok nikiyioloki etii nikilimu tele shani onimikilimu. Kake ore ake etii nena pookin kijoki congratulations. Aing'ua olosho lorkaputiei, nara olenkang' ole Meeli, nara oloodokishu lentito onkidong'i. Ekajo taa paalo aidip. Najoki DJ Queen bung'a ena amu enenino. Nemincho background arashu entoki najo iltung'anak kilotu agel tau. Tagolie ena, ng'orie entoiwuo inonok pookin, niyanyit olosho lormaasai. Nincho keon enkanyit amu kiyiolo naa ajo egol ena professional nitii, kake kiomonoki iyie Enkai amu ninye naidim. Ore eniare ore kipuoito siasa e 2022 amu kara taa nanu olina office ake najito lewa kegira aing'oru, neton natii ake loogira aing'oru metaa eton ake kinkoboa ntae. Ashe najo emaibung'i enkanyit nikiureyu intoiwuo peemikipuo ake aamorr intoiwuo tenkaraki siasa. Emaibung'i enkanyit kira irkijanani, ore ilorikan loora irkulalang' nikiya. Ore entoki nemekibiki nikipal epalai. Naitabaiki inewueji najo metamayiana ntae Enkai. Ashe oleng. Kayieu najo ntokitin are ake paalo aton. Ore enedukuya kara olenkang' ole Rotiken toltung'anak lemayiolo naaji enkarna Sewiro arashu Wilfred. Ore eyia nejia kayieu naitanap iltung'anak le county otii enewueji ilarikok. Kinyamal kila elelero, nikinyamal kila engroup or creatives. Ore taa creatives naa ene netii ilaranyak, etii iltung'anak laijo DJ okulo kulie ake ninye akuatak naa creatives lelo iltung'anak pookin oitumia talents. Neeku ore tenkanyit enchom maibung'a iyiok amu enintololiki lelo tung'anak pokira are meeta enikiasita. Naa ore nguvu neton aa lelo tung'anak pokira etii, nguvu naibung'ieki kulo oshon amu etaa ninche ake tanakata ing'ori toosiaitin pookin nataasaki. Najoki Queen pongezi. Pongezi amu kegol apa ena siai. Ore apa kinteru amu ajo iyiok apa eimua neyieu doi kitum challenge kake ele etonyua duo ninye aaku naa etonyua aaku duo enenkoing'oni. Neeku ore eyia nejia kajo nanu ashe oleng, shomo dukuya. I know the future is bright naa kumok intokitin naifaa pias. Naa ias doi niasaki ele osho, mijo doi keon igira aasaki amu ore tenakata naa iyie ing'orita olosho mzima. Neeku ashe oleng metamayiana ntae Enkai. DJ, mambo vipi? Haya, tipika sii oloshi likiguran tidie kidogo ake, dakikani are. DJ
Ando munyara kagenya Esera la joki Nani ila naore Ero shikwi Nengara ninda mundo Ada mwingine dera ngule na ata yedido Ada manyama nda mundo Magura bajera Aungono ginayu Ukajwe naziri deriyo kaliyu Megura bajaki nerwa Ega lala dilo razimu Uwenda majoki likwelo ndiyalejo Uwenda Gaya lumye Ikagare sheta lengo iloi Ndala magisere Esere Gaya shumana Sabo gondola lena goma de move Ajanga luna barara Maden kula barara na bayi Nekaya Ngeno wenaya Right. Actually, DJ M1. Menyankaranga kaina maraba huwa. Ega nani dosida inengagwa. Ayo loboge ngaju ni jade gelwa. Ole mana badoma. All right. Mambo vipi Kajiado? Enda suma bogen. Alege jensugul. Amera bagini. Basi. Ora itashirine na Aitashirine arola sirani lolomon tiatua enkitesheni Mayian FM. Naitashi sii ana CEO le Flavor Entertainment. Olturrur loitasheki nai nkishoorot tiatua olosho lormaasai iteru toosambur ometabaiki Tanzania. Na kashipa oleng amu tenapa iterua Flavor tenapa kitaasa event edukuya 2015 tinapa kintabua naake nkishooroto ena silang naji DJ Queen. Na ina pikitii inewueji. Najo ashe oleng DJ Queen. We are proud of you as Man Nation. We are proud of you. Ajo na sinanu ana ntoiwuo nkera olarikok olosho pookin telulung'ata. Najo ashe oleng dad tenebo naake mam amu imbung'a naake DJ Queen enkaina nintodol ajo nchere kidimayu. Najo ashe oleng tolarikok lang kiyiolo ajo siasani irkumok kejo ake mbaa kumok kake kumok nemebaya. Kake aisilig ajo ore taata ena initiative nikinterutua yioloti ana support our own initiative. Ore ena initiative naji support our own initiative naa keloito dukuya tiatua olosho pookin lormaasai. Na ena duo event edukuya kiponu naake aisupport ena selenkei ang naji DJ Queen. And may God bless you. Kayiolo ajo inspire nkera kumok oleng tiatua olosho lormaasai and the future is bright. Nigira yo tayari as the creative industry big support to the next level. Nara singirorokine Mayian FM ari oshi kipindi naji Enelelero Express kiboita we selenkei naji Enkashe Sopia. Aikoyie penyo. Ashe oleng olainining'oni itaboloki enkitesheni Mayian FM tena saa netabayie naa asong'wan entedekenya. Kijo nanu Mr. Kolo Lemenda aka Gumosiaren naboitare naake eselenkei yioloti ana Empress Enkashe Sopia. Najoki karibu oleng maitobirai enkiguana mpaka nitashe saa 8 endama kiimaki mbaa naipirta enkishooroto olosho le maa olosho le Kenya enkop orkila orok oseuseu nalulung'a tiatua round 1, round 2, 3 mpaka round 4. Kore enkolong etaata naa enetipat oleng adolta the legend ekijo oshi the legend amu ninche naapo iterutua industry eton eitu king'amu yiok tenebo naake kulie aranya kumok. Adolta my brothers tendewueji Sanino Bless, Kitingela Suits, all aranyak, all the creatives tiatua industry olosho lormaasai. Kijito etabawua taata enkata nikintoki aisupport nkera ang mitabai kuna duat naata amu etaa enkop very competitive. Ore egira enkop aaku very competitive naa kifaa pikinjihami siyiok kira nkera olosho lormaasai. Kake mikindim openy. Kiyieu ntoiwuo ang, kiyieu larikok lang,
ajo naa sinanu nikiyieu media all stakeholders peponu aisupport nkera ang. Kidolta maa TV tenewueji, congratulations. Ore ena kitesheni naa orbanoti lormaasai ogira areu dukuya. Congratulations. Tokitin naijo kuna kiyieu naake nikimbung'aki nkera ang amu kegira olosho alalau negira competition aaku sapuk oleng. Najo ashe aitabaiki inewueji, kintoki naake atumo anya kulie omon tidie behind the scenes. Najo ashe oleng metamayiana ntae Enkai. Amen. Entasupa taa pookin. Naa katii nanu Dorcas naishorua, nara eneumaka torkaputiai, natishipe taata atii tenebo ntae, itu aikata alotu enaang, kake atishipe amu sidan nayautua yiok. Eme nejia? Naa kaisho enashe sapuk tenkanashe ai, DJ Queen, ashe amu imbung'a yiok te Nairobi, ashe amu ira oltung'ani le maana oleng, letipat oleng tiatua enkishui ang. Ira oltung'ani laa tenijoki DJ Queen ajo kaata ena duata naa kayieu nai naas ena, naa ena duo nai nayieu, mikijoki aikata ninye ji meidimayu. Arashu indim siyie? Mikijoki aikata. Kake kimbung'aki ina duata, tenaa mpisai naa ekincho, tenaa iyieu nai nikirik ewuei naa kirik ake. Eme sidai ina? Emikioshoki ninye DJ Queen nkaik sidan. Ore enkae, akagira ake aikilikuan ntae maibung'ata. Ore youth, yiok irmang'ati aate. Amen? Amu, amen, sorry. Kesipa naatoi amu, we are the enemies of our own. Tenikidol ajo kegira Queen adumunye, neeku meyieu olikae tung'ani lotu aisupport. Ainyoo? Amu iba ajo, teneisho enkiti toki. Itu tikijo yiok supporta yiok amu iyata mpisai. Kekitii si yiok sukuul. Na ikietuo yiok ng'ole kutoka Kiambu, tejo Nairobi, Mombasa, Nyeri, weitin kumok oleng. Kake mejo amu kikiata, amu kikidim ate. Kake, pikiyau enkaina, niponu aas esiai enkang. Mekesapuk ina siai oleng? Ashe oleng enkanashe ai. Etonyua taa ashe oleng. Nemeema taa. Kumbe DJ Queen ni bazo, nasikia wewe ndio unaokolea watu Nairobi. Etonda dera kiwanja lao. Aya, endo shokira doji DJ Queen ngai kekiata dingumo nikidina ya tolimu kake misho yiok esaa. Lompapa pooki noonini olelero pooki nentasupa pooki. Ore toonkarn naa kaji Abigail Naisula naro neletuko Tewaso. Nimeweza kutumwa na babangu by the name Mark Olerisho. Hajaweza kufika siku ya leo. Pairiwe nkirorokino. Nagira aing'oru MCA Ewaso Nkidong'i. So yeah, aitabawua naa ashe. Airorokita sinantae pookin tenkarna Yesu. Orokoki duo. Kanyit sapuk oleng tenkaraki mpaka Faith olashe lai, ontomonok enyenak, olaiguanak otii ene, wenkanashe ai, kore duo ina kerai. Sila, kincho Enkai enashe tenkaraki naa ore rishat onkatitin naa nenkai. Ashe sii tenkaraki irpastani likiata tene, metamayiana ntae Enkai. Naashe tenkaraki ntomonok pookin orpayiani. Ayiolo ajo eing'oritae ajo ke MCA dei ning'oru, ke women rep. Meisisi Yesu. Meisisi olaitoriani. Neeku kincho naa Enkai enashe, naisho yiok ele sirua amu kitoomonokito nikitaanyutua, nitabawua yiok olaitoriani. Nikincho Enkai enashe. Ore itu arikino, ore ntarikini 10, ntarikini 4 ele apa le 10 mpaka ntarikini 10, nikiata entumo olosho oontomonok tenkaroni nikintoomono ntae pookin ootu. Meisisi Yesu. Ore nanu paitasho tene, naa kaata orkilikuai, naata enkirorokino, emheshimiwa Teyia atiaka duo pairoroki ele marei, ntomonok pokirare, wenkerai, orpayian lenaang', welatia pookin telulung'ata. Naatiaka duo ntabai enkirorokino, naajoki king'oru enkerai, peepuo anya lomon, kake aishoo taa sii orng'oret. Tenaa kitoki duo alo aponiki sawa. Meisisi Yesu. Emaitabawua ina kirorokino, etejo sii piiwomonokiki Enkai, nidamumu amu eton ake itoki aitashe. Ore ina tomononi netareto yiok oleng, neekinyor, nekigira aomonoki Enkai metorripo,
nitoki aisho olorika. Dolta ena tent natii ene negira atonie naa ninye apa naishoo yiok ina tomononi. Meisisi Yesu. Emesidai doi ina. Etejo naa iladia arikok ogira airo tene nejo menyai doi oshi nkiri iltung'anak. Nkiasin tiake enyai. Neeku ore amu etaa kumok nena kiasin, keyieu duo neewuo neeku kumok isiruai. Naajoki ore amu kanyorr ena kerai nanyorr esiai nataasa naa kayieu naipongeza kairriwaa ake piilo. Neemayianata nikincho Enkai enashe. Emikiwoshoki nkaik ata metii ene. Neeku eshe metamayianita Enkai atiaka ore ilo kiti ng'oret emimen amu kitoki ake aing'oru enaitaas enkerai. Neeku aisho nai nkeek 20 neisindikisha taa. Ashe oleng. Nataka wote tusindikishe hii pesa. Wamama, odu maisindikisha ropiani. Udu do maikingira simu ngira yao. Haya, ore kingira anyu. Bwana sifiwe. Nisindikishe? Haya. Kuna pesa ingine hapa imetumwa ya nani? Enda supa. Airriwaka taa aspiring governor keji Kato Metito. Airriwaka 20,000. Ashe oleng. Metabaiki taa ilo kilikuai kitejo ashe. Kore duo mbuyu. Ele ine kwa mbuyu ele kilikuai yamana. Anaregela agolo osho. Erara duo kulo tasado lekai. Kulo tasado lekai boga. Oi, ere mbuyu nara egira aruga ajo enchama ngongi asin. Aya, ashe oleng. Saa usiruai kumok leshi loorpuruko. Najo naa pee alotu aitabai ele. Ore naa ya dukuya naa kang'as aya nakata aipongeza enkerai ang' sidai nikinyorr oleng DJ Queen ontoiwuo enyenak. Congratulations oleng DJ Queen. Entoki ena naa meyiolo reeshi irmaasai. Kake eewuo ena kerai aitayiolo yiok ajo kanyioo ena toki naa keeta maana. Nashukoki intoiwuo enyenak enashe oleng amu aitaasa embaye sidai itodua ajo ina duata ashu ina toki eeta sininye ina kishoroto ishooki nimbung'akiki ailepie tina kishoroto. Naipongeza ntae oleng mpapa lenye ong'otonye itaasa ina. Ore oshi ena kerai peelotu peiteru aing'oru orbungei maisha ake ntae enkatini kiti enye nikiwoshoki esimu kiti Transmara. Nikigira aikilikuanishore ajoki amaa doi kanyioo dake iyie nanyorr enkayianani inchinda nikining'ito ejito inchinda. Ninasaki yiok nirorie taadoi yiok karibu ildakikani 30. Omatudung' esimu nikinkilikuana orbungei nikijo amaa kanyioo itoning'o yie. Meeta entoki nikiyiolo yiok ajo kanyioo ejoito. Najoki ore nikinko maipoti ena kerai office peelotu ainasaki yiok kitonita amu kajo inakata kining'u. Nejo alotu ainasaki yiok niking'asia. Ekeetai ilo maasai nkishoorot kumok kake mikigira aisaidia nkera ang' aibung'aki nena kishoorot naata. Naa congratulations amu etolikio yiok nejoki yiok imbaa pookin naimua neliki yiok ajoki keetiu omaelewa. Omatejo ninye nanu tanaa katum taa nai nanu enkerai ai naidim atorikoki meeu aifunza ena siai okuna tokiting. Ore embaye nabayie eewuo ena kerai kimpot office neponu airo orbungei neliki orbungei imbaa pookin onchidai pookin naimita. Naa kajo kiterua ake ina olong' ake orbungei aya atua tinewueji. Neyaka atua enye aiteru aibung' Enkai nebaiki inewueji. Neliki ajoki matumoki duo aeu ele sirua tentiaraki duo siaitin naata sininche te Naivasha eshomoita duo orbungei Naivasha. Neeku naa itu etumoki ninye aeu enewueji. Kake eyieu duo nelotu amu eyieu nelotu adol ena kishoroto naata ena kerai. Neeku DJ Queen kitabautua nikimpromisa apa yie ajo kimbung' iyie enkaina niyiolo mbaa pookin nikitiakinote yiok oyie naa nena baa ake shomo mbung'a. Ore ena siai e celeb ekegol naleng amu esiai nikilepunye ometaa ira enaanyiti. Neeku kidol irkulie tung'anak titii shumata tidie. Kake teniming'orr iyie keon ninepu ina toki kintanyamala naleng. Neeku shomo ake ng'ura ning'orr ajo kai apa ing'ua naa kai imua nilo adamu ajo kai ning'orr ake siadi ino. Mincho duo kikweti ashu mincho duo kilepie ena toki oleng nikirikino ajo kai ing'ua. Nayiolo ajo ira entito naata akili naa ira entito nayiolo ajo kanyioo eesita metaa kayiolo ajo ilo aibung' ilomon pookin likirorie yie. Ore lomaasai metii orbungei eshomo duo Naivasha esiai naatae orbungei naa irriu.
najoki ake ntae ore duo amu enkolong enashei ena kake ore iyiok isiasani nikirewua anaa irpastani amu melo aikata orpastai nitashe nemejo Mrs. Yesu ashu mejo misai emesipa meeta sii iyiok enikinko pee kintashito tene pee itu kiraki ilomon aare le siasa kitoning'o taa naaji iroroki ilomon kumok kake ayieu najoki ntae kelotu ninye engelare nelo nayieu najoki ntae ore tenakata mbaa nikiasita tiatua kulo oshon naa ninche naashukoki iyiok ilorikan naa ninche naitau iyiok toolelo orikan ore orbungei memusi amu ninye nanu aidim atoomonoki kura amu kajo kirriutua duo kila mtu oltung'ani lenye oomonoki kajoki ntae irpurko orkulie oshon pookin le Kajiado Central lemaisho memusi kura nitasho naaji jane tene naa ore naaji piitashe jane enewueji nipoto ajo etareto teyia entasati nagira naaji naikilikuanu naton duo aanyu Janet amu mayiolo taata ajo ijito taata eeku enkoro kidong'oe nagira naaji aikilikuan etudung'e ena toki ashe oleng nagira naaji aikilikuanu naajo tenaa kelimu sininye Janet ajoki ena kerai naji DJ Queen kiata oshi mpisai e uwezo naa ninye nagira aitasheki irpurko metaa shomo teyiai Janet tiaki pee kincho mpisai nilo aibung'ie kewan enkaina toonkulie tokitin amu kayiolo ajo ira enkanyuani naidim ashomo atushuku nena pisai nikitareto sii irpurko amu keetai ilturrurri otii enakop oota tenakata tents naagira aitijing'u sininche mpisai tentiaraki enkopis naji ene memusi nejo etiu sukuulini lomaasai menejo etiu intokitin kuna nimikilimu tenakata kiponu alimu inoolong kiponu aing'oru lewa likiarare amu eton taa itu kining iyiok kake teneeku taa ketii oloyiru ilorika le memusi my friend kaajoki taa duo wou kake tayiolo taa ajo ore olchamba lilotu airem melelek amu kinjipangate naa kinjipangate meeta ai toki nemeeta olarrabal kake kinjipangate toonkiasin nikitaasakita loshon pookin le Kajiado Central neeku kajo ashe metamayiana ntae Enkai DJ Queen tuko pamoja basi ore taa memuto mayieu naitoodor kaishoki ena rishata naa kayieu nang'as ajo ore nang'as alimu keon ketii ilaiguanak otii ene ninche eponu alimu ate nejo entasupa haraka otu lelero olopeny emurua njo airoroki ntae nejo karibuni ashe oleng yiolo taata ena murua nemaamirakini naa enkiroroto amu enai emurua kaomon ninye oltasat enkiroroto amu yiolo naa oltasat nanu adumu ninye neeku yiolo naa emurua nemaarakini duo enkiroroto ayieu sinanu amu duo asai ajo ekwata naa kanyorraa ina enaanyitie enoolong DJ Queen olapita lang olopeny enaang ormaasai pookin otabautua enaang aiturukie ajo entasupa DJ Queen kajo congratulation amu pasa naa dira entito nabo natoduaki tooloshon nekijo sii yiok ira entito nabo natoduaki toonkoile location naa ninye naisula emekira yiok proud yiolo amu maitoodor amu kidolta ajo eshomoita saai naa enoto iltung'anak nafasi nairorie kumok naa sidai tina yiolo amu yiolo naa dii ajo kira duo are nikiata duo enkae masho natii dialo najo nanu arem enaang naitakueni ake mpaka naarikino idia atagolo duo enkoshoke agira akweni naa kajo taa apa kaaku ol DJ enemekata apong'ori kajo taa katapong'ori amu kara ol DJ kake sidai naa ena ekalak aisho sinye olaiguanani amu mikiata kumok nekijo kijo congratulation tonyua ntodua dii nkulie kera enoitoi amu adol nanu enoitoi ajo sidai epasa nanu atodua ajo atapong'ori amu natii enatawushito kuna mashinini kake ashe oleng yiolo toonkarn naa kaaji Cyrus Narolo le Kipuri nanu doo oloti loltasat agira ake aibung oltasat enkaina naimimuto asuj naa nkejek enyenak ashe oleng ashe taa oleng ole Kipuri entitai silantoi olchore lai olopeny enkang ontomonok inonok wenkang ololang'ida pookin oltung'anak pookin ooyetuo osirua Mrs. Yesu
Entasupa dii pookin ore taa toonkarn naa kaajo ele seret olaiguanani lenkaroni naa Enkai ake kincho tenkaraki ena siai amu ninye naitabawua yiok pee kietuo enewueji. Ashe tenkaraki ena tito kimpongesa iyie oleng. Keetai taa dii apake ena ranyare kake ore naa enenye naa ene digital. Ore naari lolo oleng kidong'i naari kata teninepu apa eranyaki yiok irama. Ore apa lelo sinkolioitin lang apa naa kulie apa sinkolioitin apa lelo. Eneme ninche doi apa. Ata taadoi lapa kulie loontomonok. Kake ore kulo sinkolioitin neetuo naa le digital neponu sinkolioitin laa keeta naa faida amu ore lapa nemeeta. Neeku kajoki ake ntae kimpongesa ntae oleng. Kira ake tenebo ontae kiretoki ntae pookin naba enaa enaidimayu tena siai naa kelo olaitoriani alo aidimie ntae. Neeku ematonyok pookin matonyorrata mataas esiai tenebo nikimbung'a nkaik toonkatitin pookin. Ashe oleng. Ashe oleng ilaiguanak. Ore taa pekiendelea kaji taa nanu toonkarn Paul Ole Nkiasha naing'ua ormarei lole Naikuni naa nanu olaiguanani loonkoile enewueji nikitii. Kang'as ajo karibu pookin amu adol ajo etii iltung'anak omon oing'ua iloshon opaasha. Najo karibuni entoning'o ewueji sidai itii. Naitoki ajo kaishooki Enkai enashe tenkaraki ele sirua sidai loonkera ang' amu ore kuna kera naa tenewueji etoiwuoki nebulu tene nikigira adol eesita imbaa enking'asia. Neeku kishipa oleng. Neeku kaishooki Enkai enashe tina naipongesa ormarei le Pololet ontomonok enyenak amu ibung'a nkera enye nkaik nisuma apaelong naa kitii osirua tene enkayioni naloito US. Neeku kishipa oleng tenkaraki ormarei le Pololet. Eewuo apa ninye Pololet enakop elotu aaku ole enakop naa anyorriki oshi kemayian oshi oltung'ani teneidurr alo ai kop. Ore ake piilo ina kop nilo aisulu. Neeku kulo maasai matamok dii aidurr amu ijo doi kemayian enaidurra saa ingine. Amu ajo taa ore Biblia etii apa olotiaki shomo indurrara taa iyie shomo tung'uai ilalashara linonok ontoiwuo inonok piilo aya enkop naisho. Neeku ore siinye Pololet eewuo enakop nelotu aisulu amu kitodua ajo etii enkerai nashomo US enkwetata naa labda history toonkoile. Nena sii taata enkae naji DJ naa keji the first Maasai DJ enedukuya tenkop ormaasai. Paa amaa ena history natupukuo toonkoile eme Enkai kishooki enashe. Najoki enkerai ai pongezi oleng. Pongezi oleng amu atadua apaelong tekuna simui amu kara nanu oltasat la digital. Kayiolo aing'ura kuna simui nadol egira airorie enkai naji SANGIDA TV. Nasuj oleng aing'orr ina clip egira aimaki nkoile ajo nkoile aing'ua ewueji neji nkoile. Naa kayieu ninye najoki ntae ematumoki aitumia nkarn sidan toomurua amu ore ena murua etaa egira enkae arna ashepu enkae naji Bullseye. Nemeji ena murua Bullseye. Mataa kaliki irmaasai ajo mintoki ajo enkop Bullseye entejo nkoile. Naa kashipa tena kerai amu eitu apa ninye ejo Bullseye etejo nkoile olosho lotupukuo tewueji neji nkoile naa kashipa oleng tenkaraki embae naijo ina. Mikigira taa ayiolo mikigira aelewa entoki naji DJ. Keya nikijo keranyare doi enaa kainyoo. Kake nanu aelewa ajo atiaki apa kichanganya kulo sinkolioitin loompukunot pookin tenkata nabo. Neeku kajo mashinini i control neyiolo naa keyiolo amu atoning'o apa likae eimaki nejo eitu apa siinye eyiolou kake eewuo ayiolou ake ajo keeta ina kishooroto. Metaa meeta oltung'ani lemeeta enkishooroto enye. Emaibung'aki nkera nkishoorot enye. Neeku kajo taa nanu ashe atang'asa duo alo kulie siruai. Atejo duo kang'as ayok alo kulikae siruai paalotu aidip tele amu lemuruai naa olelatia. Naa kashipa oleng maisho ninye enchipai airo tenkaraki embae naijo ena. Amu amaa teneji enkerai ormaasai edukuya naa tena murua oonkoile enotoki neme enchipai sapuk oleng. Neeku kara nanu oltung'ani obo shipa kajoito kaishooki Enkai enashe naipongesa ina selenkei ontoiwuo enyenak. Naipongesa iltung'anak loonkoile maibung'a nkera ang' emaisuma nemataa sii tenebo. Amu etejo orpayian otejo keeta iltung'anak etejo orpayian ojo lenkitoi nejo kibara oltung'anak ashu keeta iltung'anak olom. Amu menye enkibata labda olom. Amu eitung'arr sii olom amu tenikinyorr tenikisupport oltung'ani onoto bahati taata ashu onoto entoki sidai tena olong naa kenyorr Enkai ina. Ore peekiaku tenebo naa kajo nanu mekure oshi taata kiata olom. Ore peekietuo enewueji amu keetai duo isiruai kumok oleng tenakop. Enyorrata naa entoki sidai oleng. Neetuo iltung'anak oing'ua neelakua. Neeku matapal olom amu ore enyorrata naa ninye enyorr Enkai oleng. Ore peenyorra iltung'anak nisupporta neponu kulie mayianat aaponu. Neeku kajoki ntae matonyorrata emape kanisa emaisupportata nikisupport oltung'ani lang obo onoto nikisupport
najoki sidai matang'amu sii siasa tenkoitoi sidai maing'uraa dii lelo tung'anak ooponu aitashe nikidol ajo niking'or oleng tenguton niking'or iltauja lenye pee kitumoki aategelu mee mpisai king'or nemenkarriyiano oonkutukie kake matisipu amu tening'or aasipu nikitum taata ilarikok sidan oisho yiok Enkai. Najoki taa ntae ashe oleng nemaitumia sii nkutukie sidan te siasa mikintoki aamoro amu ore doo olorika naa keeta oltung'ani haki piing'oru kake mikiata haki pee kinyal inkutukie aamoro amu mee enkanyit ina. Ore oltung'ani pookin kiti oltung'ani botorr naa kishaakino neeta enkanyit. Neeku ore siinye eletu siasa maibung'a enkanyit. Neeku etabaiki taa sinanu inewueji kake kayieu ake najoki ntae irmaasai otii ene lainining'ito amu iro naija nejo ketii teiyia naa kayieu naisho nanu tene ajo kaomon nanu ajo iltung'anak pookin le Kajiado County lewa ontomonok naomon ajo maisho teiyia kura pookin. Mara nanu siasa kake kajoito amaisho teiyia kura kaomon nanu tenkanyit oltung'ani lainining'ito tenewueji ajo maisho teiyia kura amu oltung'ani lempukunoto enye netonyua oleng. Keetae ormaasai naijo ina tarrush kake etonyua mee tarrush elukunya neme tarrush inkiasin. Neeku kajo ashe oleng atiaki nai paikaribisha chief guest naa kayieu nai nishipapa oleng niwoshosho nkaik tenkaraki chief guest. Karibu. Alo taa sinanu airoroki ntae tenkarna e Yesu. Entasipa pookin? Mrs. Yesu. Mrs. Enkai. She enaijo mishipapa ele osho lorpuruko. She emishipapa toomashoi oonkera ang'. Enyito pae enchangamuka taa migirara aichangamuka. Yiolo taa ajo ara jirani inyi tenewueji. Ore taa talamayiolo kaaji Mheshimiwa Jane Saruni aing'ua olosho lormatapato naa kara enkarikoni oontomonok te Kajiado County te maendeleo ya wanawake nara sii nabo e maendeleo ya wanawake te national. Kake mee ina duo taata naewua tenaolong. Kalo aipongesa entitai sidai najo DJ Queen aewuo teniaba e Mheshimiwa Pareno Senator ninye duo taata chief guest enoolong. Nitu idim atabau amu etii nkwapi eboo etii enkop oolamerikani nirriu yiok kirentim enye nikibau amu mamus tenadol entitai sidai amu kara taa entasat kara taa ng'otonye ena tito ore sinanu kara entomononi orkidotu naata ntoyie naabanji enkae elong taata osirua lentito nabanji naewuo ing'ua enkop oolamerikani etaa engineer civil engineering naa kara entomononi kabisa naa kanyorr tenadol inkera ainei egira aendelea namna hii. Ore teeton itu alo ajo are arashu uni kira duo entim kira uni kiriamunye kaomon nena tomonok ootu enewueji naomon sii iltung'anak atadua naaji ajo ebore iltung'anak ang'. Kaomon iltung'anak lotii ang' ootu pookin amu nanu taa nabayie. Aya adolta irmurran naa esiai duo taata ormurran kiata. Ilakwakwa entupukutu toongarrin entinyiku pookin. Kaomon nekwa tomonok natii idie entinyiku entapalade motiok amu kara taa entomononi naa kayiolo esiai oomotiok. Entinyiku naa maidipaki ena tito entoki duo nayawua yiok duo tenaolong amu emuto nayiolo ajo kakipuo teramatare pookin amu kipuo pookin aalepisho nikipuo ayiaraki kulo payiani amu kikira intasati naata irpayiani naata enkanyit sapuk oleng tedukuya orpayian openy enaang' ontomonok enyenak ormarei pookin telulung'ata wemurua orpurko kaata enkanyit sapuk oleng olarikok amu adolta ilaiguanak tenewueji amu irpayiani lainei taa lelo amu ina taa rikaai. Neeku kaomon intae entinyiku. Ore naa kaisho kuna tomonok kiboito oshi te team Pareno iyiok nena ntomonok naatumuta nabo tiatua olosho le Kajiado County nikijo entomononi taata naaku esenetai. Enkoitororoki iltung'anak paishooyo report. Amen. Meisisiasa oleng. Kunaji duo oltung'ani pookin tenishipa tenkaraki enkolong e taata. Meisisiasa. Mara nanu omoni tele osho ashu tenewueji. Kadolta iltung'anak kumok etii enewueji nebaiki nemayiolo kara nanu entomononi ormatapato kake kara sii oinoti ele osho. Meisisiasa oleng. Kaji nanu Purity nara enenkang' Olenkaru nara entito letawuo teinoto. Kaji lemayiolo. Atodua mpaka nadol ormalimui lai, atodua iltung'anak kumok ntoyie siritai, naewuo naata orkilikwai kake ang'as aipongeza entitai Queen
naayamita sii irkidotu aa irmajeshi tenakop naa ataranya sii tenakop baiki nataranya te kanisa neeku ataranyaka irkidotu naitoki ashipa palotu adol Queen entito orkidotu. Ore duo paajokini opuo ene najo nanu kelikae tung'ani alotu adol kumbe enkerai ai jeme sidai ina tenikiisum inkera naa ikitum irng'anayio sidain. Kara sii enkitok orpastai neeku ina paa airorita ntokitin sidain. Neeku kesidai ake tenikibung'aki inkera ang' ena. Ore tenkaraki enkata kaeshimu ntae pookin naa ina paatii irpurko nashipa tenadol egira aas isiaitin sidain. Ore entoki naayawua naa etii entomononi naji Pareno ninye apa etoomona ena kerai ajoki peeku chief guest naa ninye yiok kigira aitoomon kira ntomonok ena kata. Kitonyorraitie anaake aagelu irpayiani. Natomono ake nining'oki. Ekipuo nkopisini nikimanaa endama wenkewarie. Natomonok entasho enining'oki amu aata orkilikuai. Nchere kitamanaitie naa king'oroki iltung'anak ilorikan ning'uari yiok te kurum. Ematang'oru ele orika obo le Senate. Naa ore daa ing'asie duo aing'ura duo irpayiani ole Makao egira aisho irpayiani nemishori adaakata entomononi orpurko natomonokita tadi kureti. Paa midimidimi ake aitashe ajo enchoo yiok program. Kayieu apa naa katii ele osho naton ake duo nalende. Anaata nanu itetemeshe enkop. Kake ore etii DJ Queen ntetemeshe enakop Queen. Kai najoki ntae ntomonok oloopapa onooyieyio aomonu ake nanu ajo tenitii empati nitii njoo siake Pareno kura. Atoomono tenkarna e Yesu njooki kura tenkaraki Pareno. Atoomonu enenkae gil are entito orpurko enchoo Pareno kura. Eewuo duo aisupport ena tito naa entito enye. Naomon siinche irbarnot. Mee irpayiani tooshi ake ootoiutuo ntae, kitoiutuo sii yiok ntae. Enchoo taata siinye yiok esukuma ele orika kidogo. Esukumaki taata siinche yiok. Mee sisi Yesu nemayian intae Enkai. Ashe oleng. Mrs. Yesu, Mrs. Enkai. Ore taa amu eji oshiake itadoyio Mungu enkolong', mayieu naaji nanu nalo airo nkumok oleng amu eshomo enkata. Nikiata duo enayawua yiok ene. Naa ina kiyieu nikiindip. Ore toonkarn ainei naaji Elizabeth Kanai naing'ua Oloitokitok. Ninye duo aing'ua idia kop orkisongo. Naewuo duo enewueji atiaraki Mheshimiwa Judy Pareno nairriwua naa yiok. Itoomono apa ena tito. Naa kajoki entito ai pongezi oleng. Anjo meeta toi nkumok nikijo taata. Kekijoki akeyie pongezi. Amu kiata toi nkolong'i ena siasa meton eng'or. Naa kiponu irpurko nikiponu aomonu nkurai. Kake ore naa amu mayiolo naa atapalakitu ajo nabo amu ajo pee mikiponu sii duo aitadoyio enkolong'. Kalo ake ajo irriwua duo yiok ina tomononi najo Judy Pareno. Egira aing'oru olorika le Senate. Naa kiomonoki kura ajo enchoo ina tomononi kura tolorika le Senate. Amu kentomononi naaji nikindim aitasheyie nikijo entomononi nang'oroyu. Neeku ore tenena kuti amu mayieu naya enkata, kalo ake ajo metamayiana ntae Enkai. Ashe oleng. Kaomon intae embung'aki yiok ele orika le Senate. Naa ore taa pikigira aomonu olorika le Senate, kinchoo lewa ilarin katitin are, ilarin 10. Kinchoo apa ole Mositet, nikinchoo ole Mbayei. Ore taa taata nikitumuta nabo. Netejoki apake tumuta taa nabo enaa enkitok. Kitejoito kira ntomonok e Kajiado County. Ore taata olorika le Senate naa entomononi natonie. Isuma toi intoyie. Ore tina tomononi najo Pareno naa enkakili dolta taata toontivini saai pookin ajo ninye taake natii egira airo. Kaomon intae embung'aki yiok ina tomononi enkaina. Ore 2022 naa Pareno kincho Senate. Naa kayieu nadol toonkaik. Ode duo ntomonok. Igira aisho Pareno kura? Ekeji taa Pareno, Judy Pareno. Arashu ng'oro pashile. Kode duo naa ng'oro pashile. Entaduaki sintae nkaik. Kode noo
ngoronye DJ Queen. Ebungaki yook ena tomononi. Ona duo orpayiani laine irkidoru. Ne entomononi orkidoru taa ina. Kode duo irkidoru. Etejo naa ntomonok inyi. Kincho ntae gavana. Kincho ntae ilewa gavana. Kincho ntae ilewa bunge. Kake kolorika le Senate. Olala taata kira ntomonok. Ashe oleng mokure arayu. Anyor taa ilo sinkolio. Mokure arayu Pareno. Kipodolo Mheshimiwa Pareno. Neaku kaina joki ntae pookin ashe oleng, ashe really support. Actually maata nye the right words are used, but ajo ashe oleng iltung'anak pookin. Etamayiana ntae Enkai. Entabai ang' naa tesidai. Kitoki ake aipoti ntae naa tenikintoki atum inkulie tokitin sidan. Cause zina come through. Thanks kwa my youth wenye mmekam kuni support. Thanks team ya Evans Imirishi. Ashe oleng, thank you my flavor. Thank you Coca-Cola. Thank you Eta Awards. Thank you Mayan FM. Thank you Kitengela Soup. Thank you Ale Macao. Thank you all the DJs wenye wako behind the scene. Team Pareno manze tuko pamoja. Thank you so much. Sisi na Mwesh, thank you. Mheshimiwa imfikie MCA wetu. Deputy Governor tumeshukuru pia. Director Maya manze, mimi sijenda kushia aje but since ile day nilikupata kibonge yangaina and so far tunaenda mbali. Thank you so much Mwesh. Tutadani ngorigilikuwa ile ambaye because alikuwa njiani kuja, that's why iroki ntangaza kake tutajua tu. So ashe oleng enda bai likiliku nyumbani rolo ruwagi lo etuo kiteja ashe oleng na enda bai na angte sida. Emi wewe radio mana ngasai hype kidogo amo ironya dana niguze na mashini. Nako milot na lini nyadole eniko. Nako ele wudo ndijiku kidogo mai hype kidogo to dance. Nako kiteja ashe sire murwa elosho. Ashira baudu ashekira reto yok yakira yo nkare irkeek kiteja ashe oleng na hade pooki ngai ashe oleng na TV ashe oleng yes kare nkanyit sapuk nashipa oleng tesiai niasitata ashe aya toliki masa ajo leki mara mebaki na enkolong edukuya kidol iteto ma TV ri ajo ira ngai kanyo iasita yie te maisha kaji Gladys Sisina naing'ua Kajiado County narenkakili nara si tenakata aspirant le women reposition agira omoni irmaasai nafasi naasakinye olosho esiai. Ashe oleng tenkaraki iretu ma TV ajo kiata duo osirua le DJ Queen. Yieu siyie abaiki naa siasa nikiyau ashu eeta mbaa nirejo siyie pekidol olosho le maa. Ore duo entonai sapuk nayawua enewueji naa entito nijo nanu natodua naiterua esiai netu oshi eas inkera kumok ormaasai najo duo lasima paabau paitogol paitoduaki ajo kidimayu nashipakino sinye nashipai naata. Ore ena mchango duo nagira aichangaki nkuti tokitin naisho sinanu enkiti naidim. Neeku kajiu najo ina duo ore duo sababu sapuk naewuo naa tenkaraki entito nijo nanu. Naa ore tormaasai saa ingine ore kulie siaitin nemias intoyie kake ore ina natonyua ninye amu ninye enedukuya piitoki aitukuj inkulie menyiakiti aapuo eroruata nijaribu ntokitin tooshi kijaribu irmaasai. Ajo ashe oleng tenkaraki nikipuo ma TV eking'oru enkolong nilotu airorie irmaasai naa pilotu aliki sera ino ombaa pookin kake kaijoki irmaasai pookin ling'oru te ma TV tenaolong. Ashe oleng kaanyita ina rishata enetabau Enkai kake kajoki irmaasai metamayiana yiok Enkai olosho nedumu yiok kake ore duo entoki naitanap oleng naa ore enedukuya maibung'a enkisuma. Ore eniare maibung'a naboisho amu ore naboisho naa ninye engolon ang'. Ore ene musho mategelu ilarikok lora olosho toltau metamayiana Enkai. Ashe oleng. Women Rep Kajiado County. Atejo naaji kaji Gladys Sisina naing'ua Kajiado East Constituency Kajiado County. Narenkakili tenkisuma nagira aing'oru olorika le Women Rep Kajiado County 2022. Ashe oleng keing'oru enkolong ntoki aloiroki naa yiok nirorie irmaasai telulung'ata niomonu naa olorika. Ashe oleng nchooki mayian. Ashe oleng. Lo maasai lang entasupa kaji nanu David Moge narolole narok nkilani kake aibor lala naibor oshoke naibor rumum ajo enkarna barabara sim card najo iltakanyani kaka sim najo ntoyie nemema sim baby aya kaas oshi nanu mbaa MCing kaata sinanu award ema best MC nekiru duo siyiok aaku tenebo DJ Queen kiponu ailepie kuna talents. Ore nanu entoki naliki irmaasai lang naa nchere maibung'a ena toki ena talanta naata inkera ang' amu ore shida ang' ormaasai naa ore piidol enkerai naaji eeta talent nijo ena nijo kirikoisho. Ore apa nanu paiteru MCing naa kiba nini kejo kanyo paalo abuaya
ore oshi taata peeter adol ajo kaalakita ena le siai nekaipotoki ajoki shee enkerai ai nanyor eetai duo function natai tewueji neje shomo ng'urai enaa kenchori MC nadol ajo kimotivate iyiok oleng neeku natoiwuo ang' ormaasai maibung'aki nkera ang' isiaitin nijo kuna tenaa DJ tenaa MC tenaa eranyare maisho epuo aas peekirisiori irkulie oshon. Niyieu irmaasai pookin ing'orita tiatua Maa TV. Najoki irmaasai pookin le Maa TV nchere maibung'a ena Maasai TV ang' amu kiyieu nekipuo neshomoita nkulie stations kiyieu nekitiu enaa kuna noo Kameme noonyo naa ore iltung'anak niing'or enkutuk enye naning'u neyiolo pooki toki. Naomon ilarikok lang pookin lo both counties Laikipia taa Kajiado Narok maibung'a ena TV ang' ormaasai aitobiraki. Ashe. Ashe oleng, ekimayian. Ashe oleng bro. Ashe oleng, kintomonoki to sinkolio lino bwana. Kesipa pii. Nining'ito naa ilo sinkolio ejito naake mikiretire. Ajo naa sinanu amu kira ready peekintoki naake aaya ena industry olosho le Maa to the next level. Najo ashe oleng. Yes. Esipa tukul. Ore ele payian oitashe tene naa keji Ole Kinenta, Mr. Call. Tenkarna naake esiai AKA kumok siaren kumok ndolole kumok ncharkakan ajo naa sinanu naara nana nabo naa maing'ua naa oshi yiolo ajo lasima naa nikirrip olosho ina peekitii enewueji najo ashe oleng entawuo ai yiolo ajo tumetoka mbali ira olalashe lai for a very long time and I really appreciate najo ashe oleng te Maasai TV amu platform sidai oleng ena nikiindim naake aimie nduat ang' kira naake lelero nikirorie olosho lang nikirorie dii ninye ilarikok lang metoning'o naake iyieunot ang' ontokitin nikigira aipangaki ajo naa sinanu entaisere ang'. Ore ena masho enkolong' eduo taata naa homecoming eselenkei naji DJ Queen, the first female Maasai DJ. Ore ena selenkei nitishipa yiok oleng kira naake olosho lormaasai amu ore enaa apa nikincho naake chance meshomo naake advance skill enye nepuoi aitrain enaa DJ nitodolua naake enyuata wenkanyit ajo naa sinanu ombaa sidan oleng tiatua olosho naa entoki naake nagira iltung'anak kumok aang'or nisulaki naake eselenkei olosho lormaasai. Naa ore enkolong' eduo taata naa enkolong' etipat oleng amu kigira naake ayau conversations onkirorot ajo naa sinanu naidim aibelekenya entaisere olosho lang eimu naake nkishoorot. Naa idolta naake ore emasho naijo ena netii nkishoorot tofauti kiata laranyak apa oiterutua ina industry eton eitu kiponu yiok kiata sii yiok otii nikigira taata aiteru conversation kiata initiative naji support our own initiative. Ore ena initiative naa ene Maa Flavor. Ore Maa Flavor naa naboisho onkishoorot olosho lormaasai etii comedians etii laranyak etii ajo naa sinanu DJs atua etii actors etii presenters etii journalists enaa ntae ajo naa sinanu ore ena naa movement nagira ayau positive conversations nikinko tenikilepunye industry olosho le Maa to the next level amu tenijo aing'or tinakata ore brand naji ene Maa naa sapuk oleng. Ore brand naji ene Maa is international kake mikigira yiok aadupore kira nkera olosho lormaasai amu eitu naa peitobiri policies nitu itobiri naake nkoitoi sidain naidim atorrip ajo naa sinanu entaisere ekuna tokitin naata olosho lang. Neeku ore enkolong' etaata naa enkolong' etipat oleng. Naa ore ena conversation naji support our own initiative netii all over Maa counties eloito dukuya tenakata naduo taata ene dukuya kiponu naake aisupport ena kerai ang' menoto naa sininye DJ equipment peetum naa sininye aterewa dukuya eramatare ajo naa sinanu ena kishoroto naisho Enkai. Najo ashe oleng toolarikok lang oetuo duo aisupport yiok nikiyieu sii nikintabaiki irkiliku ilarikok leitu duo etumoki aetu neme larikok ake le Kajiado County kauntini pookin olosho lormaasai amu ore enaboisho taata kulo oranyak eimu Maa Flavor naa iteru toosampur nelo mpaka Tanzania. Neeku kigira aitukuj nikiliki nikintabaiki irkiliku nkishoorot larikok lolosho lang peisupport kuna kishoorot. Ore peelotu olaranyani enkopis ino peelotu olturrur lorbarnot enkopis ino eyieu eretoto entaretu amu ninche dii entaisere. Ore peetu iretutu taata naa kegoliki naa entaisere weishoi nasuju. Neeku emaata entoki nabo orkilikuai layieu naisho nkishoorot olosho lang lormaasai kigira aabulu nikigira aapuo direction sidai oleng. Idol ajo kiata taata platforms kumok oleng nikiindim aimunye irkiliku lang. Kiata Maasai TV, kiata Nomayian, kiata ajo naa sinanu kulie oitoi kumok oleng ajo naa sinanu media platforms nikiindim aimaki mbaa nikijo ashe oleng amaibung'a kuna kishoorot amaibung'a kuna talents amu ena future emikintoki aisho iltung'anak eponu ai advantage aasishore naake mbaa
opportunities nikindim iyiok ai-utilize na elelero. Neeku ajo ashe oleng. Najo metamayiana ntae olaitoroni olosho lai, ajo naa sinanu maibung'ata, ore sii teniyieu ni support Gumosiaren naata channel e YouTube. Tabaiki inewueji ronya subscription, aata mbaa kumok oleng sidan naagira aponu. Neeku ematonyok, emaibung'ata, ematonyorrata meeta entoki nabo kira olosho lormaasai. Najo ashe oleng. Ashe oleng Mr. Paul, kidua naa tenebo kitejo ashe oleng. Maisupport olosho le maa. Katukul. Madumu yiolo etii maa flavor netii maa TV. Yes, aya. Neeku ayiolo ajo ekipuo eneado. Katukul. Nikimayiani oleng. Amen. Asusi naa Gumosiaren, keeta YouTube ana enatejo, subscribe na YouTube enye. Ole niaku taa ina sidano. Right. Ashe. Ing'orita Maa TV amu enaang' ena.